kukusabira bana katonda abagambo ebikufubutukamu lwaki tobaamu okuna kigambo kisabira bana haki kusabira bana n'olwekyo baba bayize era twongere okubasabira twogere kunabo ensonga eyindi mutabatu man yukhalitu abnaakum min al-asdika wal jiran tubenga tumontaringa bantu ki abatambula n'emikwano gy'abaana baife olina okitegeera emikwano egy'abaana kubanga baneiba abandi olibona amaka gano gatuvaamu nze nini neiba kusayidi kuno enuma n'emberi bona baneiba aye baneiba batwalenga boona Uganda Kenya Tanzania Uganda ina baneiba bameka munsi erina Kenya Rwanda Tanzania Congo ne Sudan yeyongera kakati abo baneiba zabo buli omwali n'engeri gyatambuza mu ensonga dedo munda bwe kiri ebye Kenya tine byawa ate ne byagana ebye Sudan tine byagana ebye Sudan tine byawa hakati yo bonoletere onodolere kyedu kye Kenya okuba ebigyokola wano bizo utakola bwe kiri era abakulembeza akwate ebya Kenya Minister Mulala abana Uganda abana Kenya bali walikuwekalakasere abana Uganda abano bona abana Kenya yerenga walikuwekalakasa abana Uganda bakopa tuna tujja kwekalakasa Minister yabakoba ati Uganda ti Kenya oba Kenya ti Uganda mweyireku otyo kakati ekintu ekyo kisike okize ye muli buli numba eri ngansi eri nebyayo pechiri osobola okubanga neibawo yakoba atinza abaana ba freedom kibenda kibakola babayira sawa kibenda kibakola kibenda kibabona kibenda kibambala kati wengo kubo tamemale oba neiba we yakola ki yena edonsonga eri ensonga do munda nze nganze sokana lingira katonda wange taikiza mwana wange kufulumati kati olino mwana wobuwala ni neiba ina wobuwala neiba yako bati nzo wange kiri okay oba bitabwerere kanika oba dikomambisambi yakizira ku buzibu iwe ekyo kimontanya ko timuna olo mwana yes mulamuse kuba mwana wa neiba titusobola ku busiza mtu butulagira kubanga tukolagana bulungi na ba neiba baife ni ba neiba aito mukopa ku kyentayenda nzega no maka agange nine ensonga defe do mudali ko anti omuwala ino kwebikirira obo likitegera bulungi okuba abana bobulenzi tibale bana emebale wale buli myaka milala bakozefu mwana mwakozefu basiba mukatale ayenze bonobe oli yabayikiriza batambulanga bebenda bayira sawa debenderako ewange be bobo lifulma mbandi ntugire ku musigiti bo malayira oli bone ensongedo tulina okubanga abana tumontaringa yenani gwawa yanaye kubanga tutujja kulobera abana okuba na mikwano kale tusobola kubalobera ekyo na kibi nani ana wangala kunsiki iboli bukasero java bwe kiri kakati aino bano mukwano aye mu guiding kumikwano emitufu kumanga Jona gizina jekituza kuki kubana omwana wasobola okoloneka ifoti yogiyo kozena yayo noneka mukuba anti mikwano gena abakoze iki abafukire so olina okumontaringa abantu abawaya naki n'abaana bo ensonga eyindi abana tulekere kuba noma abana omwana gozaala tomunoma na kumikaikania otya sekao abantu abanda kwate omwana bwana gwenzala chaenda cha mukola chaenda cha mweta nama inago mabi iwe wazala omwana n'omutume erina iwe ngati bamulondera lyambwa iwe bali wenda okumweta mukobo oti muna ngaba akamuzala na kulo musanga oti olimbwa oyomba ayi wamutuma Abubakar wamutuma Suleiman katalaki mukumweta ko mbayiwe omujegono omudofono abantu olioti pusi pusi we abantu nadala baida makasala ko kuniga ngo mwana ayine ensobi gyakoze babete ebina aenda akube kiboko omwana wa myaka 18 15 wagati obwana obuto olusinga n'ensobi gyakoze akikoze tusooka abana bano byetugogera bino nebyo bakuzanga respect by identity abantu bakulu basasizi bo balina kuba respect
omwana wanga asobiza osobola okuba olumani Methodist edimukoba yes cyakoze kibi naddala singa akusobya omulundi ogusooka ekibonerezo ky'omuzaire kyaba ekidde ng'omwana omaze kumulabula abandi bakola ensobi keti badidi eri abazaire batayiri kutyama n'abaana nze tikwega naye tisobola kumala kuluwumula nga tuza meeting n'abaana bawulirize ko ate mbawa chance n'ow'emyaka 3 mukoma nti obaire okobaki Olire kundowooza ye abana muwuliriza kukuba kubaki onalowooza atya babuuze ku kikyebenda okuba osobola okuzimbira ku decision wamukolera okusinziira kyayenda but baba nzenda kuba engineer baba nze mpulira kuba omusawo ebintu ebyo tumubinooma kitembwa okuba oti oyayogera ku busawo oyo kati mu encouraging abasomera ebyo binamutuusa ku kirooto kyali kwenda aye omuntu wamala emyaka 2 3 5 10 ngoza ku meeting n'abaana era olako atmenza abaana mbakobe kibe bagulira byebenda mbasalira obusalire sebo tewasalira obusalire osobola n'okuba ku chance wababuza oti lero tulyeki abaana osobola okutulaya akato kubo wakoti niwe olikusalawo lero kyetujja okulya olwale tulyeki kana kamyaka 3 daddy fish namutyere era ebyo n'emmere yaibu n'ebya gezako kubo olete ekyo mulele mwana oyo ajja kuwulira ati baba awuliriza byetukoba yes ayiwo kubanza abaana tebansalirawo kale nikyosaze obakobaire olede maze oguleyo osobola okubabuuza oba olusinga gyebali kuba tojja kulisobola ko bayinza okwegasa ku nkoko gezako okumumatiza mwire ku kyoli kusobola oyo omusuubize mwire ku kyoli kusobola ayo ko oba mwenda muli wati mwenda mulekeyo mujja kuta munda yange eyo ko tukulera ki tikulera abaana tulina okubanga titubanooma n'obutabeeta amayina gatali malungi gatali gayibwe kugamba tubeeta amayina ge twabatuuma okulwa ku ngeri eri nango nga imwena alienze nga katugeze bamutuma lya Abdalla aye bomweta abe oba eri abasasala amayina gatyo oba leta lini naki eri enero ndoza abe abanga Bakari Bakari Beka Muhammad ye tamedi kati singa banga ali kisima aye eri amayina ngomwana tali kuliyenda era mutufu lwakutya kukoba aye walera kwade nze dadi yansina ati ankwande tamayina gwino gwatenga tigwenda aliko bera bayino olwo oli kunfuna so ekyo kimujamu tukuto obuchayi muki na okubanga tumulabula kusinga abakoze ensobi bwabanga tumulabula ku nsobi eyo era tukozesa olulimi olulungi nti muna mwana iwe ido wakoze oti not aye okusinza ku idini yaife kino ni kino tikikirizibwa kola utakirangamu oli mwana wange aye sebo ife atuliyoti bajasi eri abasimba abasada bazima bakagaibwe nga baliyoti bajasi kutolayo bwa kibo komanda na bale bati baba stidi be amakata gafuula nga gali ngaga maji nti commands dinakuva waiguru bana abalansi bakolashi kitufu niwe head era decision zo dino okola waka ayigezako okudibisa mukuteesa ebiragiro bikola ayenga bitamukuteesa olaba convinced era aba mumativu nti mpagano baba byetukola tumala kubiteesa already wide ngokisazeewo pechiri aye engeri yokibisa mukuteesa waba ngokoze ekikati tubakobe kuna idembe tutukosa kifuba nga abantu bana eri emintu byetubona ku social media byagemera nzobundi tikabu bona eri ena kudno ngenka bonanga oli kubomwana nga mwana ku social media eri sawe nali kutambula yali so mwana B eri yali sabi ayisa ne kwa kutambuza nga yakubya omwana ayenze tibumala ayo bwenkategera ati nakolu tibubona busangula bumalamu amani ate olusi bwenkibonanga kwegamba kijja kundeta n'okwesiwala tirayo kukibona ayenga abantu bangi ole yalete baleta omwana nga bamufumite omutalimba omusumali mu mutwe gwabita mweno eri omusumali eri gwafumite omutalimba mbwerere kibonezo kiyo abakoze iki
okutuka okumutuusa kwebyo ekintu ekyo tulikwenda okubanga tulabula abazaire ku nsonga eyo. Abaana bano tugeze ku ino n'abayize waka n'ibanga yona obusiramu bwatogesa abaana bagala n'abalenzi tibasula walala especially nga bazize emyaka 10. Nabbi sallallahu alaihi wasallam tukawati murru awladakum bisalati li sab'a, mutandika okuba serious ku nsonga y'eswala nga abaana balina emyaka 7. Emyaka 3 mukoba asale taidi kusala taidi byasala muleke asaire akandala iwe mwebaze baweze omusanvu ba serious kuye kyali kole nsobi mukobe mukoti imona asaire toidinga no basala kwatula tubwene osaire mu kyamata ngo kusala mangalibi mangalibi batuza mangalibi agisaire aka ibiri ko andi bayisatu omusanvu fuluma kunaye musigiti baba mwana wa bulenzi nabagala banga masigiti eri kumpi ogyo mwegese basinza kubanga ku myaka 10 wanolu kumuteeka ku 10 kiboko singa gundi mu bitako mubonereze mu katono mulabule ategere nti yasobye ngo kusatufunayo ka kiboko mukubemu omukolo lwakito saire awe nko bantu tiko babalaba ababeda ne bakubira gansi yatandagira gansi kubonereza kule byasi okumulaga nti mubonereza munku kakati abana bano nabi yakabati wafariku bainahum fil madaji wafsulu bainahum tubenga tubawo kanyamuki munsula mukulu abantu bagire baswira bana munsobi olokugayalira ensonga eno iwere kakuboti mabo bani neri yataidi kwa beri yataidi nti ono mwana nole kati watawulira ku nti omuntu agamye mwana we bawo oyogerere banina omuntu asobola ogema omwana we bekiri tuli bantu katonda atuidino na atukobye nolwekyo bwetubanga tuli tugezeye kuwairanga numba yonfunde etya okuboneka nti abaana abagala tibalisula nabalenzi especially ku buliri obulala obanga woli olinawo kisenge na idiro abaana basula mu idiro ate bonabona be bali kitegeeza nti ojja kubaawula ku kitanda tojja kubuika mwana wa bulenzi namuwola mu bulangiti yabe wakiriko botya omulenzi yaigulu omugala wansi ekitono ino nga mbutufuzawo woli kubaawulira yala kubaawula ekiwakine kiba kikole nti omulenzi waigulu omuwala wansi ati ko ati amutenduke kuimezi ataidi mwanina ekintu ekyo tubenga tukita kuine isira era n'okongera okuba muntaringa tutabagaita ino olikitegeera ensonga eyo ndowooza tidiwire bwe bulyayenga akaireke nera kalitu wako kansembye kino ekintu kino kuba kikulu okuwegeresa abaana empisa d'obusiramu ne obuwangwa obusiramu ne obuwangwa eri empisa d'obusiramu aye edini difaana d'obuwangwa kati obusiramu bwegesa adabu tamu empisa d'okulya mu by'omulimu okuba nti omwana mwegesa asome bisimila nga akali kulya kimukobe kinzo okubanga ne mbwangwa kizirayo aye ekyo kyo omwana nti kyabusiramu omwana okumukoba oti muna bw'oti eminiba eno kemuli kulya otatambuza mukono nogema na mubya bya ekyo gema wona iri n'obuwangwa tirowooza eriyo obuwangwa obuyikiriza nti agemere no amazi agemere oli kunfuna kakati omwana omwegeresa ate yo hadisi yambaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam byali ayegeresa okulya emmere akwati bakulu mimma yalika bwoli kulya emmere kuba ino kusuniya otakoba oti otole ekifo ekiriere lyabi n'ebiriga newuwo bw'obanga oli wakutola kiriere nga nokizawo olina okumusaba osaba mwino iza ndi kaboli yako pole ndikenda bayinza okuleeta pirawo nyama ngeri kumala naye akaboli kagwire wa neiba kaliere wa neiba eyeba hadhi yole mukisagole n'olwekyo bwe bokenze kamasabe ogera naye oba akumenereku empisa d'okulya empisa d'okutenduka okulamusa abantu abakuba oti muna otapita ku mundu getamulamuisa mwana afulumewo atambula abite ku bantu eri ebintu byetwewuunya enda kuli nebitaaliwo obuna omwana nga kosebo kakanagaire kali kubona nga nze wona nembudange dino n'obukulu bwange tekakoya tikoti osiweta sebo ebyo tibyabangawo bwogwa weneke musiramu wesalamu atali musiramu anze butagenda mukoba otya osibyo otya sebo osibyo otya nyabo aye iwe mwana n'otambula n'obita ku bantu basomese
kituufu ebyo bina byenenza okubanga n'ebindi bingi kuba guno musomo muwanvu aye nga abantu babenga balera abaana bulungi babegerese empisa babegerese edini omuwuliriza omulungi akateze 89 katoneze ina nabba Safama